Shubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Ka New Nongstoiñ ka layo bandra ya nam Lahduh hakalumpung ya kai football ya ka belatip kum ka first Mla Cup arja arpusan ya ka bela penlong do Mla ka Nongstoiñ uba Gabriel Balang. Ketika nam ba kejingyo bandra jong ka New Nongstoiñ ya ketika nam Lahduh kade hadian bakala ban pendim no da arku lanot ya ka Maukatan SC hakajing la kai final persha ka belalong ha siningkong jong ka tayo hamadan New Nongstoiñ Hakabau Deputy Chief Minister ke Sorkar Jila uba Presiden Tensong ulalong kumu Kongsan, kadba uba Gabriel Walang Mla ke Nongstoiñ kumu sembut Kongsan. Syuk haba pai syukani kelumpung ya leka ya ke nam top scorer la yuk ban kur da uba Bishal Wanyang na pending rei, best player la yuk ban kur da u Istarbor Marngar na New Nongstoiñ, kadba ya ke nam best goalkeeper la yuk ban kur da u Kit Dorswear na New Nongstoiñ. Hakani ke sengi na lor ki Kongsan la dan rangkat ru u RG Momen Mla ke Rambrai, UMDC ke Ramrai uba Lurshai Kharbani, ba Jigur Merthong Working President ke NPP West Khasi Hills, ba Himalaya Shangpliang, ba Australi Rashir MDC Motionrut kum usordar ke Shnong New Nongstoiñ, bat kiwe de ke bela samru iki khusnam shabro artali ki team kenthop ya ke khusnam bekerpang. Syuk apa pai pat syakelumpung ya lekai first Mla Cup Women's Knockout Football Tournament arja arpusan, ya ke nam Lahduh la yoban kur da ke dilingim hadian baklala ban pelim no da shikulanot ya ka mauklam ha kajing kai final persha ke belalong ha Lionel Futsal Arena pendengre. Ha kani kelumpung ya kai futsal jonggi kentei ya ka nam top scorer la yo ban kur da ka Suna Linda Yauran na ka Nongloy bat ka Graceful Marthong na Dillingham, best player la yo ban kur da ka Jennifer Marthong na ka Dillingham, best goalkeeper la yo ban kur da ka Rebecca Kharbani na ka mauklam. Golden Star Manor and PCO Pyramid Camp Dinkhoi. And the next players for the New Nongstoiñ FC are jersey color sky blue and black. Jersey number 1, Kit Dorswear. Jersey number 3, Atkinson Kharmau. Jersey number 4, Albert Singh Nongrum. Jersey number 2, Pindiangbor Dingdo. Jersey number 7, Walambok Dikhar. Jersey number 8, Istarbor Marnar. Jersey number 24. Cầm quay và một ai
Ada tim Jilingin. So, mentah nilai sektor swear. Hima ke first Mla Cup. Ayo yang kasap kapong bagikon samla jongi kidon. Kani ka final football kat kumjer tu ki Mla jompi kalomba ngimsya panyawai lane banwanra ya ki player na ki way pati jaka. Kata kadai ka way ka banga itena. But hapden ka jingelakai menta ka badang first half. Ngayi kasap kapong bagikon samla jongi. Jom kini ke arteli isdong ke lapeni. Ban ngagwa ban ong ba kasap kapong jongi kanang kiu nang ne syakma. Kasorka ngagwa ban yatu iapi ngidei kabadonbok Shibun. Baka sorkar India kan saplong ru ya katakan national team hamni hapo kanong ba Shillong ke jongi ha usnem ar hajar ar pounyo. Ban ngagwa ban ong yapi ki district sports officer ban kumju ka district administration barokwe kumju ru yakin nomni kmat pei jong ka ni ka district ngau ba ban kitkia ban penslur yaki kun sama ki badon ya kasap kapong om tang hakap football angai hakiwe kiwe pat kisap kipong ki bapidon namar pa ka sorkar menta ka penkre syai ban angai yang di training di baper ala di jong di district nang bakila ya kapan ya sim benta aga dengan national team kapan salong house name ar hajar ar ponyo to play try kenat unkurku kedok lang yang i barok ban kamtam apo kejilam jong Mla jong pi bak Gabriel walang kermet scam bagi kon samla kentai bat sedang Hindia be ya kanika sap kapong kabab hidai ban peni bat ngangej kemba kasap kapong jopi agawe kasi kan kelalong kapliang ja ya kalawe jompi bat kari bat kajat benriu jongi paro tang ini kenti di bakandiat naik kulai lang ya kiki pai ba baro kulai siang jang